Super! 1, 2, 1. Povoljne nadogradnje koje bicikl... Povoljne nadogradnje koje bicikl... Evo kako napraviti povoljne nadogradnje koje će bicikl i vožnju učiniti boljima. Stavio sam druge nabe, to su dakle osovine prednjeg i zadnjeg kotača, koje imaju industrijske ležajeve. Konkretno to su Novatek nabe i moram reći da su puno bolje nego stare koje sam imao, koje su već bile na izdisaju. Bicikl puno lakše ide, nema otpora koji se osjeti u kotrljanju kod ovih ležajeva. Prednja naba je isto Novatek, imaju 36 rupa i to sam malo teže našao jer sve nove većinom imaju 32 rupe, odnosno 32 žbice i to su noviji modeli sa 32. Jako dobra nadogradnja je da stavite osovine, odnosno nabe sa industrijskim ležajevima. Možete staviti i drugu lulu volana. To je nešto što će vam podesiti visinu ili udaljenost volana od sica, dakle položaj vozača ovisi dosta o luli volana. Ja sam ugradio ovakvu koja se može malo po visini podešavati, odnosno kut napred-nazad. Tu sam dobio malo da prilagođavam dakle položaj svoj, da nisam previše napred i da mi ruke toliko ne trpe kada upirem od guvernal, odnosno od volan, upravljač. Zvonce sam isto stavio, to imate za 20, 30, 50 kuna, 5 eura. Dobro dođe, kada se iza nekoga možda upozoriti malo ili ako djeca skaču da ne bi skočila pod bicikl, malo zvono, dobro dođe, čak mislim da i po zakonu morate imati zvono. Ovo sam dobio na poklon, hvala serviseru koji mi je to dao. Zamijenio sam i mjenjač. Stari mjenjač je bio Shimano Deore, a ja sam našao ovaj stari XTR. Doduše nije Shadow bi značilo da je uvučen u ramu, da nije baš izložen nekim udarcima sa strane, s desne strane, ali ovo je odličan XTR i to je visoka klasa mjenjača. Inače već se rijetko nađe za 9 brzina rezervnih dijelova poput mjenjača i tako dalje. To morate rabljeno sve nabaviti. Ja sam stavio rabljeni, ali je bolji nego onaj što sam imao prije. Sajle i bužiri je bitno da vam nisu hrđavi iznutra. Kako ćete to znati? Ako se teško mijenja, dakle prednji mjenjač, zadnji mjenjač, odnosno njihove sajle teško klize, teško se ručice shiftera pomiču i tako dalje, onda su vjerojatno već hrđave iznutra zbog atmosferskih utjecaja i to bi trebalo ili promijeniti, najbolje promijeniti, staviti novo, dakle i bužir i sajlu, a kada se sajla stavlja, dobro je da se podmaže kroz krpu koja je malo natopljena uljem, kako bi to što kvalitetnije klizilo dakle kroz sami bužir i da vam ne stvara otpor pri mijenjanju brzina. Kazeta, ona može dosta, ajmo reći 1000 km preći, međutim vidi se ako je potrošena, već su ovi zupci potrošeni. A isto tako treba paziti na higijenu kazete, da se ne zapuni između ovih zupčanika. To je onda najbolje mehanički nekako ili tankim šrafcigerom očistiti ili krpu provlačiti da se kazeta očisti, a ako je potrošena treba je zamijeniti. Dakle, to su neke stvari koje su potrošne. Isto tako lanac bicikla moguće je da se rastegne u toku vremena, u toku stotina ili 1000 km vožnje
I onda vjerojatno neće dobro niti mijenjati brzine i možda će se penjati po kazeti, po zupčanicima i možda čak preskakati. Dakle, lanac se može zamijeniti svako toliko. To vam serviser može reći kad izmjeri udaljenost između karika na lancu. Pakne možete pogledati ovako unutra u ova hidraulička klješta. Možda će se malo teže vidjeti to koliko su potrošene pakne. Međutim, ako vam počne strugati već metal na metal, to je već krajnje vrijeme, dakle ono zadnje, kada treba pakne zamijeniti. Isto tako, ako ručica kočnice jako propada, odnosno možete ju već jako stisnuti, znači da su pakne već pri kraju i da ih treba zamijeniti. Inače, pakne su negdje oko 90-100 kuna u dućanima, to je nekih 10 do 15 eura. Hidraulika kočnica. To nisam mijenjao nikada od kad sam kupio bicikl. Međutim, ovaj najjeftiniji model koji ja imam je oko 500 kuna prednje i zadnje hidraulike, kočnica. A ako hoćete nešto kvalitetnije, onda ide 200-250 eura na više. Recimo, nekakav XT, prednja i zadnja hidraulika kočnica, ili čak XTR, ali to su već dosta skuplje varijante i tu vrijedi pravilo koliko para, toliko muzike. Još se nisam odlučio da to promijenim, ali možda jednog dana. Ako naiđem, možda povoljno, u dobrom stanju rabljeno ili čak novo. Brzinomjer imam već jako dugo. Cat Eye je marka. Imam ovaj Velo 7, a imam i Velo 9 koji sam već radio na svom kanalu. Kako ga postaviti i neke njegove karakteristike. Inače volim brzinomjer. Evo, barem pokazuje koliko je sad sati, a pokazuje i dosta drugih podataka. Koliko ste se vozili vremena od zadnjeg reseta, udaljenost, prosječna brzina, maksimalna brzina i ukupna kilometraža od zadnjeg reseta. Inače, prosječna brzina mi je jako mala jer sam hodao jedan dio tog puta, a najveća brzina mi je dosta velika jer sam se spuštao niz brdo. Dakle, to je uzbrdo nizbrdo, pa onda je takav i prosjek. Ručke sam isto tako mijenjao već nekoliko puta od kad imam bicikl. One se oštete, ovisi kakve sad imate ručke. Ili se jako zamažu, ove su poput neke spužve, mekane su, to mi se sviđa i uvijek mi je dobar grip bio, te sam ručke imao nekoliko puta. I bitno je da imaju da se zašerafe, to je takozvani lock on ili već kako se zove, kako se one ne bi vrtile vama, okretale. Kad se zašerafi, onda se ne vrti ručka. Evo imam i lokot, ovaj koji se rasteže. Što bolji lokot imate ako negdje zaključavate bicikl, to bolje. Jer kad lopov vidi dobar lokot, onda će najvjerojatnije odustati. Ovo nije neki vrhunski, ali recimo dobri lokoti su 50 eura na više. Čak i 100 eura. Mislim da je U-lok je najjači i ovi rasklopni isto možda nisu loši, ali najlošija varijanta je sa sajlama. Sajle se najlakše sa klještima presjeku. Imam i nosač bidona, to je korisna stvar ovako, stavite si bočicu sa vodom po ljeti, sok, tako nešto. Ova je dimenzija za nekih pola litre bočicu, onu plastičnu. Mada se može malo i podešavati ona napred-nazad, ali ne preporučam baš previše savijat napred-nazad jer može puknuti. Ova je doduše aluminijski, lagan je i nije bio skup, negdje 30-40 kuna, dakle 5 eura. A imate bidone i po 10-15 eura 20, čak postoje i karbonski i tako. Zatezače kotača sam nabavio koji se šerafe na imbus ključ. Nije onaj rukom što se može samo zakačiti i otkvačiti. Jer ako imate recimo kvalitetne kotače
i lopov to vidi i može rukom samo otkvačiti, onda je velika mogućnost da vam skine kotač, prednji, zadnji, nije bitno. A kada imate ove na imbus ipak, pa je onda to možda malo sigurnija varijanta nego da su samo oni sa ručicama zatezači. I to recimo nije skupo, to je nekih 100 kuna, dakle 10 do 15 eura. Isto tako, takav zatezač dobivate u setu i za zatezanje štange sica. Dakle, u kompletu su ta 3 komada, prednji, zadnji kotač i sic. Zatezači bez ručice. Dakle, na imbus. Tu se malo sigurnost dobije da vam ne ukradu sic ili kotač i tako dalje. Pedale sam isto tako zamijenio. Dakle, ne ove kurble, nego baš same pedale gdje dolazi noga, gdje gazi. One imaju industrijske ležajeve isto i ove pedale su bile nekih 50 eura. Dakle, nije baš jeftina stvar, ali dobro dođe, pogotovo zato jer imaju pinove i onda vam noga ne klizi. I što je šira pedala, isto je manja vjerojatnost da ćete profulat, da vam noga dobro nasjedne na samu pedalu. Šira je nego obične i po dužini i po širini. I ima raznih dizajna, možete tu malo poboljšati dizajn bicikla sa nekakvim u boji pedalama ili ako su baš onako aluminijske, rosfrajne ili nešto slično. Moje su doduše već blatnjave, ali zato što se vozim. Ali mogu reći da sam zadovoljan sa boljim pedalama. Bolje su nego one stare što sam imao. Isto sam s vremenom zamijenio i sic. Ovaj sic ima gel u sebi, ima ove mekane jastučiće koji malo pospješuju udobnost dok se vozite, dok sjedite, dakle na tim dijelovima koji su dodirne točke između vas i samog sica. Dobar sic, idealan, je jako teško pogoditi. Znam ljude koji su mijenjali 10-15 siceva i onda možda neki im je bio najbolji pa su taj ostavili. Ovaj mi je relativno dobar sic, mada mi se zna dogoditi da nakon duže vožnje, recimo preko 20 km, 25, da mi počnu trnuti noge. Što znači da negdje on zaustavlja cirkulaciju i onda napravim 100-200 metara pješice, guram bicikl i noge se malo prokrve opet i mogu opet normalno voziti. Još jednu stvar možete promijeniti za udobnost, a to je sic štanga. Evo, možda se vidi na ovoj snimci kako ima tu ovaj amortizer. Dakle, štanga ulazi jednu u drugu i uz pomoć federa kao jedan amortizer onda doprinosi udobnosti. Čuo sam od ljudi koji su počeli nabavljati sic štange koje se mogu podešavati u vožnji. One vjerojatno imaju neku pneumatiku u sebi, odnosno zrak. I poput one stolice, recimo za kompjuter, mogu se dizati gore dolje u samoj vožnji. Što je stvarno odlična stvar kad možete podešavati visinu sica u samoj vožnji. Bitno je imati dobre gume. Tu možete stvarno povisiti i sigurnost vožnje. Ako se ne vozite po makadamu, po planini, po šumi, po kvrgavom terenu, onda vam ne trebaju gume sa velikim ripnama. Ja sam uzeo gume koje su relativno glatke, jer se 99% vozim po asfaltu, po gradu. To je u biti gradski bicikl, ovaj moj. I ovo su gume Schwalbe Marathon Plus, koje imaju jako visoku ocjenu protiv bušenja. Čak 7 od 7 protiv bušenja, što sam ja prezadovoljan. Inače, kad vam pukne guma, a vi ste negdje daleko, to je užas. Ali ako imate dobre, čvrste gume koje u sebi imaju čak i tu dodatnu zaštitu protiv bušenja, onda je to super stvar. I nisam ih čak jako napumpao, piše od 3,5 bara do 5,5, a ja sam prednju napumpao na 3,5, dakle na minimum, i zadnju na 4. I to mi je
još jedna stvar koja doprinosi udobnosti bicikla, da gume nisu prejako napumpane. Ali ovo je isto u granicama optimuma, a udobnost sam primijetio da je veća kad gume nisu prejako napumpane. Tu treba naći jedan balans. S vremenom ja sam zamijenio i rotore kočnica, odnosno ove diskove, kako ih još i zovu. I ovi sad što imam, to su Magura rotori. Jako su dobri, jako sam zadovoljan. Bili su oko 60 eura 2 komada, dakle po 30 eura komad, što baš nije najjeftiniji dio na biciklu, ali gotovo u svemu vrijedi koliko para, toliko muzike. Primijetio sam kad su bolji rotori, dakle ovi Magura, da se manje troše pakne, što me iznenadilo. Ovo je vrlo kvalitetan čelik i možda je u tome stvar. Isto tako ovi rotori imaju dosta velike rupice, bolje se hlade kada se spuštate negdje niz veliku nizbrdicu, može doći do velikog zagrijavanja i ako se dobro hlade, to će biti bolje i za kočenje i za čuvanje samih materijala i u paknama i na samim rotorima. Isplati se imati bolje rotore, međutim za to je potrebno možda ipak malo mrvicu više novca. Bolji rotori su 50 eura na više. Bolji rotori bolje se hlade, bolje koče, dakle povećavaju i samu sigurnost vožnje. I kažem, iznenadio sam se kad sam zamijenio te rotore da su manje trošili pakne kočnica. Promijenio sam s vremenom i pogon. To je ova kurbla zajedno sa ovim zupčanicima naprijed. Imam naprijed 3 zupčanika, nazad 9, to je ukupno 27 brzina. Međutim, specifičnost ovoga pogona, za razliku od starog, je taj da ima vanjske ležajeve. To su industrijski ležajevi, što je bolje nego oni obični koji su bili na staroj verziji bicikla, onoj početnoj. Na jeftinijim biciklima nemate industrijske ležajeve, odnosno vanjske ležajeve, nego imate onaj bottom bracket koji je lošija varijanta. Uglavnom, sve što ima industrijske ležajeve, nabe, pedale, pogon, to je klasa više od onoga što nema industrijske ležajeve. Bolje se kotrlja, manje je trenje, udobnija je vožnja i vožnja je sa manje otpora. Evo, tu sam ja sada nabrojao neke dijelove koje i vi možete zamijeniti. To je čisto jedna mala retrospektiva dijelova. Neki su jeftiniji, neki su skuplji, ali bicikl se u svakom slučaju može malo upgradeati i čim ste dobili na udobnosti, na sigurnosti ili čak na estetici, već je to jedan plus. Ja sam tako s vremenom neke dijelove zamijenio i svaki put kad bi stavio nešto bolje, osjetio bi, bio bi zadovoljan, vožnja je bila bolja, ljepša, udobnija i tako dalje. Evo, pozdrav svima. Hvala na pažnji. Danke, thank you, merci. Grazie, fallimenderit, obrigado, shukran, sie, spasiba. Super!